Bakunzi b'ivuriro Kunda Ubuzima Health Care turabasuhuje kandi tubifurije ikaze mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Njyewe ugiye kubagezaho iki kiganiro cyerekeranye ku buzima bwa muntu no kubungabunga amagara y'abantu. Nitwa Abizera Eric. Ukeneye waduhamagara kuri 08 56 46 68 website yacu ni wa3kundubuzima.rw, naho YouTube yacu ni Kunda Ubuzima Health Care. Kuri Facebook ni ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, aho hose wadusanga. Kuri Instagram ndetse no kuri Twitter hose wadusanga. Ivuriro Kunda Ubuzima Health Care ifite ubukombe kuko dukora byinshi bitandukanye. Kubona afite ikibazo cya diabete, hypertension, umuvuduko w'amaraso niko tubyita mu Kinyarwanda, abafite ibibazo by'umugongo, abafite ibibazo by'umwijima, ufite ibinure byinshi cyangwa se warabaye hepatike, afite ibibazo by'impyiko, afite ibibazo bya constipation chronique, constipation chronique, abo turabafasha. Bafite ibibazo by'amagufwa, bafite ibibazo by'ama-infection ku bagore n'abakobwa ndetse no ku bagabo bagira ama-infection urinaire, abagira ibibazo bya migraine ndetse n'abagira ibibazo by'umutwe w'uruhande rumwe udakira, ndetse n'abafite ibibazo bigendanye n'ibihaha, asima, afite ibibazo by'umubyibuho ukabije, afite ibinure byinshi mu maraso ndetse no mu mitsi. Abo ngo turabafasha bakagira ubuzima bwiza. N'abafite ibibazo bya prostate yarabyimbye, yarabaye inflammé, cyangwa se intanga zaragabanyutse z'abagabo, cyangwa se batabyara, bafite intanga z'ibihuhwe ariko bitararengerana, kuko igihe wagize ikibazo cya azoospermie ari ikibazo gikomeye. Ubushakashatsi bwagaragaje ko azoospermie ari indwara idakira, ariko yifatiranye itararengerana hari igihe Imana ibigufashamo bikagenda neza. Ndetse n'abadamu bafite ibibazo bya prolactine, ibibazo by'imisemburo ya progesterone, aba ngo turabafasha. N'abagabo bagira ibibazo byo kurangiza vuba mu gihe cyo gukora amabanga y'abashakanye, hari igihe bituruka kuri stress, cyangwa se bigaturuka ku misemburo itaringaniye, cyangwa se bigaturuka kuko wavutse, cyangwa se bigaturuka kuba ufite amaraso make atajya mu myanya y'ibanga neza. Amaraso make yego atajya mu myanya y'ibanga neza, bikagaragaza n'ikibazo cy'uko ujya gukora amabanga y'abashakanye bigahita bicikiriza. Waza tukagufasha, kuko akenshi na kenshi kugira ngo cya gikorwa kigende neza nuko amaraso abagiramo neza ku kigero gihagije. Rero nta handi wakura igisubizo ku buzima bwawe, wagikura muri Kunda Ubuzima Health Care. Kandi turabwira abantu ko kugira ngo uze mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, twebwe dukoresha imiti ikomoka ku bimera, ntabwo ari produit chimique. Twakira abantu bose, ariko wavuye kwa muganga wifitiye ububasha, ushobora kwegera dispensary kwegereye, cyangwa se hospital kwegereye, ukagenda bakagukorera examen, nyuma ugakoresha imiti yo kwa muganga wifitiye ububasha, ariko unakoresha inyunganiramirire kugira ngo zizamure ubudahangarwa bw'umubiri, kuko iyi miti naturelle ntabwo ijyana interaction n'imiti yo kwa muganga, ahubwo birunganirana. Rero waza tukagufasha kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Hano rero muri Kunda Ubuzima Health Care tubafitiye inyunganiramirire zikozwe mu bimera, zirinda kandi zikanavura, zizamura ubudahangarwa bw'umubiri, zongera amaraso mu mubiri. Abantu bafite ikibazo cya anemia, afite ikibazo cya insomnia, kubura ibitotsi bitewe nuko umubiri wabo udakura umusemburo wa melatonin kugira ngo usinzire neza, ahubwo mu mwanya wo kugira ngo umubiri ukore umusemburo wa melatonin, ahubwo ukora umusemburo wa serotonin. Kandi umusemburo wa serotonin niwo utuma umuntu adasinzira ku manywa, bityo ugakora akazi kawe neza uri frais, nta kibazo ufite. Ariko umusemburo wa melatonin wo utuma umuntu asinzira nijoro, akagira ibitotsi bihagije, akarya mu masaha 8, bityo akabyuka nta stress afite. Hano mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care ritanga inyunganiramirire nziza zitunganyije kandi zifite ubuziranenge bw'ikigo nka FDA, Food and Drugs Administration, zikaba zifite ubuziranenge bw'ibigo GMP, Good Manufacturing Practice, n'ubuziranenge bw'ikigo ISO, n'ibigo bitandukanye na HACCP na HARA by'Abayisilamu. Dutanga izo nyunganiramirire zirizewe ndetse
ku ruhando mpuzamahanga zifite lisensi zo ku rwego ruhambaye kugira ngo basuzume barebe ko nta byica ubuzima bwa muntu, barebe ko nta birihamufuru birimo, barebe ko nta toxins zirimo. Niyo mpamvu izi nyunganiramirire nziza ku muntu wazikoresheje agira ubuzima bwiza, bafite crampe musculaire turabafasha. Rero tugiye kubaganirira kuri Revive na Kafezi na multivitamine kuko dufite imiti itandukanye naturelle. Nkunda kubwira abantu ngo iyo wariye neza uburiye umuti, warya nabi ukaburiye uburozi, ndetse kurya nabi bishobora kugusha mu kaga ukagira ubuzima bubi ugapfa. Ariko iyo uriye neza ubwonko bukora neza, imitsi ikora neza, igifu gikora neza, amagufwa akora amaraso neza, umubiri ugira ubwirinzi buhagije aribwo budahangarwa, immunité, ndetse bigatuma systeme nerve nazo zikora neza, bikagenda bigafasha umubiri gukora neza. Kuko ibyo turya bivamo amaside amine, bivamo vitamine, bivamo proteine, bikavamo ibyubaka umubiri n'ibirinda ndwara ndetse n'ibiterambaraga. Hano mu ivuriro Ukunda Ubuzima Health Care tubafitiye imiti itandukanye kandi ituma umubiri umera neza. Tubafitiye umuti witwa Revive. Natangiye mbabwira ngo iyo wariye neza ugira ubuzima bwiza, warya nabi ukagira ubuzima bubi, ndetse ku buryo ushobora no kuba wapfa. Kuko kurya nabi bikura ubuzima bubi, wapfa. Warwara umwijima, warwara igifu, warwara amara, warwara umutima, warwara diabete, warwara indwara zitata ku bwonko, warwara indwara nka za lizemia na za Parkinson, warwara za hemorrhagie interne na externe, ushobora kurwara constipation chronique, infection yo mu maraso bitewe n'uko wariye nabi. Ariko iyo wariye neza, amara akora neza, umwijima ukora neza, igifu gikora neza, ubwonko bukora neza, amagufwa akora amaraso neza, ndetse ntiwarwara diabete, ntiwarwara hypertension. Kuko iyo wariye neza immunité irazamuka, abasirikare b'umubiri bagakora neza, red blood cells na white blood cells zigakora neza, ubwirinzi bukazamuka, abasirikare b'umubiri bagakora neza. Niyo mpamvu mu ivuriro Ukunda Ubuzima Health Care tuvuze imiti ikomoka ku bimera nko ku bikakarubamba, ku mibirizi, ku miravumba, imyembe, ibintu bitandukanye ariko biri extract ku buryo nta muntu bishobora kumerera nabi. Ndetse na prostate igakora neza iyo wariye neza, kuko prostate itungwa na zinc n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Umubiri wubatswe n'ibirinda ndwara, n'ibiwubaka, n'ibitera imbaraga, umubiri ukamera neza. Hano rero tugiye kubaganiriza ku nyunganiramirire yitwa Revive Capsule. Revive Capsule ni umuti mwimerere ukozwe mu bimera, ugizwe n'intungamubiri zigeze ku 200,000 zitandukanye, harimo za vitamine A, vitamine C, B complex, mbese ziratandukanye. Ariko ndongera mbere mbibutse ko utabyitiranya ukagira ngo wenda neza ntungamubiri ukomora kuri za mbuto wakuye muri market ahantu runaka. Ni intungamubiri ziteguye neza, zizamura ubushobozi bw'umubiri, umubiri ugakora neza. Revive ni umuti ukomoka ku bimera, ukomoka ku kimera cyitwa Epimedium ndetse n'icyatsi cyitwa umwiha, ariko bitunganyije neza ku buryo mpuzamahanga, ku buryo bwujuje ubuziranenge. Revive ni umuti mwiza ku bagabo, nta mugore uwukoresha. Nota bene, icyitonderwa, nta mugore ukoresha Revive, imiti y'abagore irukwayo. Revive ni umuti wongera imisemburo ya testosterone, kandi imisemburo ya testosterone ku bagabo niyo ituma umugabo agira erection cyangwa se kugira ubushake mu gutera akabariro mu gihe uri gukora amabanga y'abashakanye. Revive ituma prostate ikora neza. Iyo wafashe Revive ukayifatana na Kafezi, ukayifatana na Golden 6, ukayifatana na multivitamine,
ukayifatana na Corodactive. Iyo miti uko ari ine nongere mbisubiremo: Revive ubu umuti wa mbere, na Kafezi umuti wa kabiri, na Golden 6 umuti wa gatatu, na Corodactive. Ngutangarije ko ufite ikibazo cyo kugira prostate ifite ikibazo, koresha iyo miti uko ari ine, ikibazo ufite kirakemuka. Kandi byanze turaguhindura, dufite imiti myinshi, dufite Triple Roots, dufite na za Vig Power, wajyana n'ubuzima bwiza butandukanye. Yongera imisemburo ya testosterone, iyo miti uko ari ine, yongera intangangabo n'amasohoro, irinda prostate ko ibyimba, ndetse by'umwihariko ifasha umubiri gukora amaraso mu buryo bwihuse, igatuma amaraso agera mu gitsina ahagije, amasohoro akiyongera, intanga zikiyongera, igakuraho kurangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro. Ndetse iyi miti uko ari ine ivura ingaruka mbi zo kwikinisha. Musanzwe muzi ko masturbation ituma prostate ibyimba, igatuma urwara umutwe wa hato na hato, ukaribwa mu mayunguyungu, igatuma intanga n'amasohoro bicika amazi, n'imisemburo ya testosterone ikagabanyuka, ndetse prostate ikaba inflammée ku buryo kwikinisha bitera indwara y'ubugumba ku basore n'abagabo bubatse. Revive ifite ubushobozi bwo kongera intangangabo n'amasohoro, no kongera imisemburo ya testosterone, no gutuma amaraso agera mu gitsina ahagije, igakuraho kurangiza vuba, ikongera ubushake mu gutera akabariro uhera ku masegonda 35 kugeza ku minota 30 urimo gukora raporo sexuelle. Revive yongera ibyishimo, ituma habaho fertility, habaho endurance mu gihe cyo gutera akabariro. Revive ni umuti mwiza ujya gutunganya systeme nerve, ndetse dusanzwe tuzi ko imibonano mpuzabitsina ikorwa bihereye ku bwonko. Mu gihe neurotransmitters zitari gukora neza, byanga byakunda nta gutera akabariro. Revive ifasha impyiko zigakora neza. Imbaraga z'umugabo ziva ku mpyiko, ziva ku bihaha. Umugabo ugira oxygene nke ntashobora gukora prosexuelle ngo bikunde, kubera ko oxygene yabaye nke. Bityo dusanzwe tuzi ko kugira ngo amaraso atembere neza nuko haba harimo umwuka mwiza wa oxygene. Bityo bigatuma role de la prosexuelle cyangwa se igihe cyo gukora imibonano y'abashakanye bigenda neza. Umudamu wishakiye ntakureba ikijisho cyangwa se ngo urugo arute ajya handi bitewe nuko kubaka urugo byananiranye. Akabariro, ushaka gutera akabariro, koresha Revive Capsule na Kafezi Plus Capsule na Golden 6 Capsule na Corodactive Capsule. Byanze turaguhindura, dufite indi miti itandukanye twakoresha. Ntahandi wasanga Revive ni mu ivuriro Kunda Ubuzima Health Care. Nongere mbisubiremo: ivuriro Kunda Ubuzima Health Care dukora mu mujyi wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya MIC. Twakoreraga muri Chic, turi mu Katuza muri MIC. Uciye kuri Metrotech uvuye kuri Chic, umanuka muri basement ku masikariye ahari aho Expo yahoze ikorera, dukora mu muryango wa A1 muri basement. Waduhamagara kuri 078 56 86 68 2. Iyo nimero iba no kuri WhatsApp. Wakwandikira kuri website yacu ni wa3kundubuzima.rw. YouTube channel yacu ni Kunda Ubuzima Health Care. Kuri Facebook wajya kuri map ukandikamo ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, ubona map yacu. Cyangwa uciye kuri kaburimbo unyuze kuri Fantastic, wanyuze kuri Rompwe, uvuye kuri za City Famille, cyangwa se uvuye za Gikondo, uva za Remera, urazamuka kaburimbo ukazamuka ushaka kugana mu mujyi, unya kuri Fantastic ukamanuka
ahantu bari kubaka ikizu gishyashya kinini, bari gucukura imyobo, uramanuka hepfo gato ubibona inyubako ya Mike, winjira mu muryango unyura ku masikariye, ahasigaye ubundi tukagufasha ukagira ubuzima bwiza. Nta handi wasanga iyi miti, wayisanga muri Kunda Ubuzima Health Care. Dukora amasaha yose kuva mu gitondo kugeza saa 2 zo ku mugoroba. Nakagaruka Revive rero ku bagabo ni nziza, icyitonderwa. Nta mwana kuva ku mwaka umwe kugeza ku myaka 10 uyikoresha, no kuva ku myaka 12 gusubiza hejuru. Kanini kamwe ukakanywa hashira iminsi 3, ku munsi wa 4 ukongera ugafata akandi kanini, unywesha amazi y'akazuyazi. Revive inyobwa ninjoro, ntabwo inyobwa ku manywa. Iyo ni posology mbahaye, ni ikinini kimwe mu minsi 3, uhereye ku munsi wa kinywereyeho nawe urawubara, ukabara umunsi umwe, iminsi 2, iminsi 3, ku munsi wa 4 ukanywa ikindi kinini, ukanywesha amazi y'akazuyazi, ukakinywa ninjoro mbere y'isaha ugiye kuryama. Revive ni umuti mwimerere ukozwe mu bimera, ntabwo ari produit chimique, nta toxins zirimo, ni umuti mwimerere ukozwe mu cyatsi nka Epimedium n'icyatsi umwiha. Revive ni nziza ku bagabo n'abasore, kandi iyi Revive yo yunganira na n'iriya miti yindi mbabwiye, Kafezi, Golden 6 na Coldactive. Iyo miti uko ari 4 ukayikoresha, ikibazo ufite kirakemuka. N'abari mu mahanga turayiboherereza ikabageraho, ifite ubuziranenge bw'ikigo FDA, Food and Drugs Administration, n'ikigo GMP, Good Manufacturing Practice, n'ikigo ISO, n'ibigo Harare ndetse n'ibigo HACCP. Ku mitsi, ku bwonko, kuri prostate yarabyimbye, ugakoresha iyi miti uko ari 3, iyi miti uko ari 4 irayibyimbura igasubira kuba normal. Ariko hari urwego prostate igeraho irwaye, ntiwe wayivura ngo kire, usibye kuyibaga bakayikuramo. Igeze ku rwego rwa 4 iba yabaye kanseri, barayibaga bakayikuramo. Gerageza wegera ivuriro muturanye cyangwa se hospital, ujye ku muganga ushinzwe indwara za prostate, wo bita urologue, akurebere ko prostate yawe ari nzima. Nasanga irwaye araguha imiti, cyangwa se uze gufata izi nyunganiramirire zunganira imiti muganga yaguhaye, kugira ngo ugire ubuzima bwiza kandi bwujuje ubuziranenge. Rero uhereye umunsi wa none ndabwira abanyarwanda bose bumva iki kiganiro, bibaye byiza mwajya mukoresha general check up kugira ngo urebe ko utarwaye hepatite, kugira ngo barebe ko utarwaye hepatite B na C, barebe ko utarwaye diabete yo mu bwoko bwa mbere no mu bwoko bwa kabiri, barebe ko utarwaye umwingo, barebe ko utarwaye igifu, mbese basuzume umubiri wose. Erega turya nabi, turya ibiryo bibi, turya ibyavuye mu nganda, ndetse akenshi na kenshi turya ibyo bifite umwanda, nko nka amibe tuzi ko ituruka ku mwanda, kandi amibe irakona. Hypertension uzi ko iyo urwaye raporo sigisiweri kundanira. Umwijima wa hepatite uzi ko iyo urwaye nabwo byanga. Urabizi ko urya nabi, iyo uriye nabi nabwo biranga. Na stress nabwo ituma raporo sigisiweri bidakunda. Ndakubwira ngo jya kwa muganga urebe ikibazo ufite, kandi ugane ivuriro Kunda Ubuzima Health Care, tugufashe tuguhe imiti ikomoka ku bimera, nk'iyi Revive, nk'iyi Kafezi. Ni umuti mwiza mwimerere utuma ubuzima bumera neza. Nakubwiye ko iyi miti uko ari 4, Revive, Kafezi, Golden 6, Coldactive,
ni imiti ituma umugabo atarangiza vuba mu gihe cyo gutera akabariro, yongera imisemburo ya testosterone, ikuraho kurangiza vuba, irinda kanseri ya prostate, yongera intangangabo n'amasohoro, ituma utacikiza mu gihe cyo gutera akabariro, kandi yongera amaraso mu myanya y'ibanga. Iyi miti ikuraho stress, ituma imitsi ikora neza, igatembeza amaraso neza meza, ndetse arimo na oxygen ihagije. Iyi miti izamura imunite, ndetse iyi miti ikuraho complication ku bantu bagira ikibazo cyo kugira ipfunwe mu gihe cyo gutera akabariro. Ni compliqué, kuko umugabo wese uri compliqué ntago bivamo. Iyi miti ifite ubushobozi bwo gukura imyanda mu maraso, ndetse iyi miti ituma testikire, ndavuga udusabo tw'intanga, dukora intangangabo n'amasohoro, ituma agace kitwa rimeri kari kuri prostate gafungura, amaraso akagera mu gitsina ahagije, bityo igitsina kikagira umurego mwiza, ntikigwe, ubundi ugashimisha umugore wawe, ndetse nawe ukishima ukagubwa neza, kuko ifite ubushobozi bwo kugabanya stress, ndetse no kugabanya agahinda gakabije ariko bita depression. Ngwino tugufashe, tuguhe imiti yizewe yujuje ubuziranenge, kandi ugira ubuzima bwiza. Kunda ubuzima Health Care nicyo tubereyeho. Ngwino tugufashe, udukeneye duhamagare kuri 078 56 86 68 amasaha yose turahari kubera mwebwe, kandi tubakira na yombi. Duhamagare 078 56 86 68. Ku bari mu mahanga, ku bari muri Amerika, ndabibutsa ko iyi miti igerayo. Bari muri Finland, mu Bufaransa, mu Bwongereza, ahantu henshi hatandukanye mu isi, iyi miti igerayo. Tujya kwaka icyangombwa muri Rwanda FDA, bakaduha export permit, ubundi imiti ikakugeraho, kandi ikakugeraho neza. Murakoze.